Maloi lau mali e aho e ki mo lele e tonga ko toa pe fie ki taritali li le ki mo tonu ki o mo uni ngongo mo le te o tonga uluan ki mo iwa kai ma fo ki televisioni tonga ki he hoani. Makai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Whatau wholofola ki hene a whio a minista ki muri a Australia hiria ene tu uta i tongani he pongi e ahoni mo whamu oni e pe i halea pau whitogoni a ki ngo tongani. Tukanga make hei tari kita mo ui ke maha ki ikai ke pipihi pe NCTs kau hewa ni whakatupu ai mate tō lahi tongani. Pe a ofi he paanga e wama no ke tō taha ngoe tō me leni e tōko whawhitu i tongani, ne we si ai nau ngoe mi he efo mo ngā whiko e sānuali i he tō koni ai kau taha Nishi Trading. O ku te iepe me ngā he mo ke he ana yange whataha ia me tau wakai ki e whamui taha me mala e o e sipoti, pe he whoki ki he tu unga o ea. Ka koe wakailiwa eni ki he whakaiki ki mo i kau taha Pacific Timber and Hardware. Nā e wha mo oni alea pāua tō ngāni mo i pule anga Australia ki ha ngahi alea pāu whitokoni aki i ha ngahi ka veinga whikau aki mo i whakalakala ka whakinomika mo whakasosiale ko ia e whunua. Ka hiri eni e whalau mai e minista ki muri a Australia i hene mea mai o ahi ki e whunua. O ne ulaki whatau wholofolai ki hene awhio ki ngtupo wono ki moa peto ki taritali whapule anga ia he egi palimia waka whamiliku e ofisi whapule anga ko ia St. George. Ko e mea mai eni ai eki minista ki muri a Australia, Her Excellency Penny Wong, ko e whakatau wholofola ki hene awhio ki ngtupo wono. Mahino whoki ne hili ne whakatau wholofola ki hene awhio, ne talitali whapule anga ia he ofisi whapule anga St. George e he eki palemia ho ka meliku. O whahako ai e whiwhao mo onia lea pau whetokoni aki he ngahi ka veinga kehe pē. O kau ki hene tokoni a Australia he whikao aki, mo i ngahi wesia ne hoko hile pae mo ngāwhi, mo i hake pe au kulahi atahani mau sānuari. I he mahino ne tai mua a Australia he ngahi whatongia tokoni whawahapule anga mai ki tongani i he taimi whaingata ani. O kukau ki ai mo i whi ki te lalanga ki te malohiangi e whamile e Pasifiki, o whafohi ngahi tokoni whainga maare whakasosiale mo wha ekonomika, pea kau ki ai mi whakakeaki ko ia me i he tō maha ki whamaman lahi COVID taha hiwa. Whakaivia o i ta whaaki ki he mo ui, pea whalakalaka ai ngahi ta whaaki ki ngahi mea ngā ue, pea hangeka ngahi polokalama whainga maare ngā ue ma e Pasifiki, mo ngai whainga maali e nofo whonua. I ha whakataha me kau whai o ngongo ne peheai e Penny Wong, tēnā whaalahi nau tokoni ki ngahi ngā ue whamalu i he Pasifiki, he mahino kai ki nau tolu koe whatongia e whamile e Pasifiki, koe whahoko anu toka ngai kina e ta whaaki ki he malu mo e hao, ai ngahi whanua langalanga hake i he Pasifiki o kawatu ki ai atongani. Ne tō mua ahi aki whoki a Penny Wong ki fisi he tōpule lulu me whalaite wike kōsi, pa koe konga eni honoua o ene ahi ke Pasifiki, koe ne whoki mai ki tongani, mo haa moa ai ako ni tō whalawha diplomatika eni hono lakanga minista ki muli, hiri hono whawhokama i he ahope e hiwa ki hongo fulu ko hiri. Neonga e tō ai COVID tahi wākau i kai ki hoko e ki ne vai tu uai, ai te waki whailonga i he api ko wha i mataisi uperi taia moni ai ako a ngā pongi. O ku whatutu uai e he kau taha ko tutuku wako maalu ngā tunga, hapolokala malotu taha mo e tō hei lala ke whailonga i ake aho neongo e toki katoa ngā i ke tau fo sinori tātu i vai mo e whaiki ki e tara noa ko ia. O ku ngatua e a kololoto ngā mo i ka wako tutuku i he te wake si upeli taia moni a pongpongi. A ke nau tue ngai lanu i tolo ai ako anga i he ahoni, ai ako e lanu maroon pe fisi i whekika, kulei mo e nge ngā. Nā e taki mua mai e kau ngāwe panke Pasifiki tonga po ke BSP, pe he ki he potunga e pa anga i he teke ai mawhana. Ko a pongi o whakahoko e polo kalama lotu taha kolisi tutuku, aia e whakawhalanglangi pe e eiki palemia, ka koe Palestenia kau taha kolisi tutuku ako maalunga tonga hua kawa miliku. Ko e wau e malanga o i aho e whakahoko ia e minista e potunga e whanua mo e koloa whaina tula, ka koe Patalonia e to uako taha hiwa fitu ni ma, whaiwhikau no pele tui a fitu. Nei whakotue ako maalunga tonga i e tau taha hiwa whaafitu, aia o ko kei lau maari le leipea kau paionia o e tau ko ia, ko tauja Lady Tuna Whila Kepa, Clive Edwards, pe mo ke lepi po uliwa ati. Mahino foki nei whakotūtu o ke kakato e langa lai peri fo oe ako anga i he tauni, ka koe uhiuke fuloa o e aho taha nima o Sānuari mo e toa e COVID taha hiwa, o iko ai ke te tolo i ngā we ke he tau fo ou.
Ma e ngonga le tio me televisione tonga, ko snolita tui vai. O ku mau inga ke owa e to'o ai toka ngai ka kai e whanua me he maha ki ikai ke pipihi pe NCDs, ke uhi ko kei tōlahi pe ai ka kai o nau mate me he maha kini. Na e pehe tale ki ta mo uite ki ta asia lea kau ola, neunga e i tō ngani e COVID i tahi wā pe hau haa ai tō lahi ke vai lasi o Mind Box, kau ki kai tō tonu ke tō oai e tō kanga me he ngahi maha ki o NCDs o hange koe suka mo i tō ma o lunga. Nā ne pehe, koe maha ki ikai ki pipihi pe NCDs, o kune whakatupu eia ai lahi e mati ai e kakai i tō ngani i he mahina ku kaua tō ngani, he ngai whanua i mamani me Pasifiki o kule koti lahi taha i tō lahi o nā mau NCDs pe mate mi ai. Whaambagia ke whakahape ke kakai ke nau whatonga iangi. O kei maha o inga pito ke mo i toka ngai ke NCD. Ngai maha ki koe ni o ikai ke pipihi. Ke ko ki nau tolu au ne o kei whatu tāma ke ange pe ia ke mo ui koe ne tangata. Ai ang hange koe nune whakatu koe tato maa longa koe suka koe maki maa. E koe ngahi kokoutua NCD a koe une kei whakatu koe mori lahi tahe mo ui e pono koe. E mahu inga monde, mahu inga e tau tokanga ki he uu e laskweni. Tau tong ke tau tokanga pe kakai ke nau mea toko ni ukuma uu koe nau. Tau he mo i lelei, whai whamalo si no. Koe tau e tahai tonganu kwa fofua u mole a toko fitunge au. Koe maloloa nga maheni pe. Ai tau pepe koe crude death rate tongani koe fitu. Toko fitu ku malolo he toko tahafi ko tau. Ai koe toko tahakilo tongani koe fofua u mate e toko mole mo e toko fitunge au he ta. Sai foi fitunge au koe ia. Pesete ai tau pepe fitu nima ko NCD. Ko e tokanga e potunga e mo ui ki te whapotopotoangi ai whiri ai ka kai e whunua ke mea to koni o ku nau mau. He koe nau mo ui le lei o matu unga pia i he nau whiri tau atai nau kwhai. Ka o ku fie mau ai whiri whapotopoto taha. Ka pate tau te whatoka e tau tolu. O whoki fo peia ki he koe hae ngai mea whakatau ki whare koloa. Koe hae ai mea o whaingofua e mau he kakai. Ai a koe, o koe foke e lawe ai kota moi a mamani. O ton ke hanga he community pe koe society. O oange, ai whiri, moi lelei, ke whaingo fuataha ke kakai. Ka pai whainga taa ia. E mamaha ke kakai. Ai a koe taimi koe tau peo tau patonga e ki tonga ni ulahe ngai. Koe pare ma NCT. O mahino le vai, o ke mahino e ka te tau tolu ka atoi tonga ni. O tau ange da tolo e whiri i he mea toko ni, o e tonga mo ui ke kakai o tau ponuan. O e whiri o whaingata. O i lau nau whiri na tolo, ai tonga mo ui o kai ke healthy. Ai au whaingo fua ai. Ai au mahino fu maama ai. Ai chips fu maama ai. Ai no tolo. Ai au fu maama mo e kapapulu. Ai au whangi mea kai au o kuifo po kia ke heua. Ka koe au ne whakatupu koe maama hake e ponuan. Nā ne whakalotolahi ai ki he whanua. Neungo ki kai whakamana ko whewhea mau mea tokoni mihi ka paika. Ka au whakatupu mo uilelea ngia o whakahoa ki ngahi koloa kiki ke he. I kai ngatai ku whenga pe whoki e pule anga mo tuku hau, ke holoki ai tūte o ngahi mea tokoni mo uilelei o ku omi ki tonga ni. Nā e tai mali e kau ngoe tō meleni e toko whawhitu i tonga taponi ne wesia e nau ngoe meleni me he fue mo ngāwhi. Ko e toko ni eni e kau taha Nishi Trading mo i ngahi kupu whikau aki. Ko e fu me mo ngāwhi hunga tonga ko e hunga hapai ne wesia lahi e ngahi ngoe meleni na e tō i he taimi ko ia, pe he whoki ki he meleni ne o si tōli senorita tui vai ai pe mo whai kiki o i tala noa ko ia. Ko e fu me he mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai, na wesia lahi e ngahi ngoe meleni na e tō i he taimi ko ia, pe he ki he meleni na o si tōli. I he whakaike eke me tō taha ngoe tō meleni ko ka foi ka lau taimi, a ena ne ta i maalia i he tokoni ai Nishi Trading me tokoni ko eni, ko hiri ai savea na whakahoko ki he kau ngoe tō meleni na e mau mau me he e foi mo ngāwhi. Ke he pēa tokoni ke toko taha, tana mai pe ngai whoomu, o hike ngai whe mau e toko taha ko iau kaua e whawhanga, whetalaisa ki tō kanga, ki he tō meleni, tō hina, pe he fo ki he kemikare, pe he fo ki he ange ko e ngai misini whana, pea mo e misindu tua kau, mo ngahi nau ki uta koe lahi taha koe, ai ngahi mea au tohe kau taha koe ni whamole lahi taha koe siti, mo e kemikare, mo e whawhanga. Ai aku ongo e mau tolu tangatango oe ku mau lawa o ki mānawa me whatamaki koe ni nai hoko, i e futoko ni koe ni mau lawa e honi.
O whafuafua koe tokoni ki he toko taha tō ngoe mereni o wofi i he paanga e wa mano. Nei toi pehe lau taimi koe tokoni ko e ni, o hoko ia ke whakanonga ki he kau ngoe tō mereni. I he mahina koe toko lahi taha i he ngoe tō mereni, ne o skamata ke nau horo mui ko uhi koe mau lahi e mereni me i he fu. Mon lahi au pito, te wai pe mena e hoko e aho koe ia. Nei e pā koe mo ngā whina rotonga i ota whai ku tori mereni, whatahamu kau ngāwe. Pea i hoko e whatamaki na mau tuko e mea kotoa, ka mau rere peki api. Ko hape merena i loto e lori, ko mea pena mau tō ki api. Ka na e osi foto e ngai foto ngalahi i loto. E mau whoki atu e moni te hiri e whatamaki, na osi mau kotoa, na e vela he la a i he efu. Ana e kau e more lahi. Pea hange pe ko e whakakātoa, na e whaahinga e mau tō na e sena ngoi mereni, ka na e tō e fu o mau e mea kotoa. Pea ko e mea mau whiawhia au ni, hoko tokoni ko ni, ko ha mea e ke mau toi ki langa hake ai e ngau e ko ni, mona si ai loto foi, i ateng mau tolu, i hoko whatamaki ne ke tokoni maha whaahinga ta whaaki, kai maalo mo e pure kau taha ko ni, e ne tuki matapaa ko ni, o lava e kau taha ko ni e Python o tokoni i mau tore ahon. Ko e lolotonga ni o whakautu mau ko e kau ngoe tō mereni, ke toi hoko atu ai uta whakomesia le mereni ki tua pule anga o whakafuafua e kamata ia i mahina ko siulai. Mai ngonga le tio me television e tonga, ko Osnolita Tuivai. O ku kei haupe ngā hingoe vanila i tonga ni me whaahinga maha ke uro tonga tō i ngā hingoe vanila i muli ro tonga ia ai kei whahoko e tokoni e waa tokoni koe e pule anga nusila ki e polo kalama ngawe e tonga vanila ai e kono Stevie o i lepi ai podu ngau ngoe i vaini ali stupo mo e whaikiki o i talanoa koea. Ko e tōko e taimini u te eki ke i lo i pāwia e kau matau tau whekumi whasainis koe he podu ngau ngoe a nusila pe ki tonga ni, pe koe hae whahinga inise ki te koe au ne whatupe vai lasi koe ni i ngoe vanila, kau kia nau tui e waweni pe hono ilo i ngai whatotolo me siwi koe ngau whahoko ki ngoe vanila. O mahino eni koe ngahi whanua lahi tople anga ue sia nau ngahi ngoe vanila, i ngau kou whahoko i ngahi inise ki te koe ni i hono whetuku holo ai vai lasi. I e konga ki mua koe tau ni ne me atoai ai tarawhekau lahi koe no sira ki tonga ni o a ahi ke polokalama ngawe ai tonga vanila. Ane makato unga nau whahako koe tokoni koe ni me he kole e putunga ngowe. Pena nau whaake tuai ke ofisa ngai malo loko ia o kone toka ngā e polokalama ngawe ni Solomone Vaikeri. E ngai mea ngawe ke malawa sivi mo tala ake vai lasini i taimkau ase i he lau e vanila. O ko kau whoke vanila i mau anga pangalelei o i kai ngā tape i whaamiri koe kau ngowe vanila. Kau tokoni ke tunga wha ekonomika whanua. I whamatala koe pule lahi putu ngau e ngowe me toko ni me wau tātāto kai tā Miriami Manu ki he ongongo koe a leitio me televisione tonga. Na ne pehe ai koto ngani o si au pito ke pehe koe sia lahi ai fua koe vanila. O whafofo e kai ke au hawe sia ia iha vai lasi ke foi vanila hongo fulu. Ia foi vanila e valwafe iha aptoko hau e taha. Koe vanila koe kai ke hange ia koe ka wā ke pehe ke toi whangatangata. Pe koe hange koe meleni o whi mau ke whakaahu ke toptari. I kai, koe vanila koe whaingo fua taha hono ngāhi, pea oktoi pa angarelei foki. Ko nea o mai ke tau ni, mau seif ke ngahi price koe muri, panga tau ngea Amerika ke kilo. Ai ka pa riri ton ke panga fit ngea utupu ki he kilo. Ka ko uhinga koe taha pe foki ki kau taha koe ni ku kamata e nau whakatau. Anau kamata koe ni fua mai, ko whanonga tu panga pe mau noa. Pako mea whakaore ai o se he whiri ko he potu ngā ue, kalasi urake me kalasi ua, kalasi A mo B. O whakatau wau noa pe, ai ongo kalasi koe ni, pako hange ko ongo i hako. E lapu hae aonga e mau toi whiri, ka pako o se angoe, o panga wau noa lo ua pe ke kilo. Kako inga pe maunga ni sisi e ki fo i vanila. Ko inga mau ke i whakaloto lahi, pe ka tau te fitu ki whanua ko ni, ko na tolbo e ka lahi taha. Lahi taha e vanila, pa tupulere i taha. Pa kutu, ia i whakang fo i vanila klasi ke he ua. Vanila pe koe ni yanga maheni koe, tau sirke, me vanila au ki lau whai ki ka whololo, au ki vanila tahiti. Au ki wawa au pe moia. Pa kumau whakai ka kai, ka pau na whainga maari e tolo ua. Pe taimini u ke palparema, ako hango lau, e ai pe taimi na hau ke palparema. Ko se whai e mateu teu ki ai. E taimi tatau na ai ke nau tokon mai ke me a fua ke momoho a fo i vanila. Ka kuanga maheni ak pe foke he kakai ko ne mafuri pe lanu ko foi mui pini vanila o kamata ke lanu engenga
Ko taimia mau whare e koe tori, ko matu are whai pini. Te tui pehe toke tāmira mi manu nei whula watu ki wawau o wakai ki ka ngoe vanila o ku wheto aki pe na ngoe i koe ka watonga mo vanila, aia o ko utatu i ngai konteina mea kai IC ki Amerika, pe aku maa o mea i ase ni tirerei. O ko ngā ue a kau matautau ko ia i wa ngā ue whekumi whasai skoe no sila ki te whakaivia kau ngā ue koe potunga ngā ue ki hono a ko i nau tau ki nau lawa ngā ue ake ngai mea ngā ue ki hono sivi koe Hawaii lasi i he fu vanila. Pea ke toi le iangi mo i nau ngā ue whawhekumi ko ia whasai nisi. Ma ai ngonga le teo me televisione tonga ko au Alice Tupo. O ku kei malu pe putu tahi o tonga ni me he tau tai tai whalao hiri he ka kātou programa le ohi e ngawe whakataha mo i ngahi whanua polinsia i he Pasifiki au i loa koe tui moana ai nei kawatu ki ai voianga hausiri wa o e waa tautahi ko ia o e kautau ai ne awhio Alice Tupo ai pe mo e whaiki ke taranoa ko ia. Nei ka mataya i ahotahano o me o ka kato mai ki ahawa whitu ai nei kaua toai a tongani mga i whanua polinsia kehe i he Pasifiki i popau mai a Australia, New Zealand, Faranse pehe ki Amerika. Nei whaate whito ai polokalama tui moana i he ngahi tau taitai whalao, pe nei kau ki heni mga ngahi mau mau lao kehe pe whekau aki mo tahi. I whamatalaka pule o wa a tautahi o kautawa ni awhio holo kau la kai ki he o ngongo ai le teo mo televisione tonga, na ne pehe ai koe na tula koe ngā ue tui moana. Nei taktaha nofo pe ai ngahi wakale o yo na ukonga tahi, kai whai ai whekakotaki ko ia o e ngā ue me he ului aptanga koe tautai ai au tuu i Honia la Solomone pe koe FFA, pe toktokoni mai pe a Australia, New Zealand, Faranse mo Amerika ki ngā ue koe ne whahoko. Koe ola koe ngā ue nei whaina ke mau hawhahi ngā mau lao ia he taukonga tahi loro tonga lere koe nei polokalama. Kana e lawa ke whailele e whatongia o ngā hausiri wā. I hono wakai e waka tautai ko toa pena i ho taukonga tahi lolo tonga e waha taimi koe ni. O wakai i pe o kunau mui pe ke ngahi tuutu ni koe ne tau lao tautai. Pena e lawa lele au pito na e waka nima na e lawa e he ngā hausiri wā o mau i tahi ai hono wakai e nau ngā ue mo nau tautai na nau e asi na nau mui pe ke ngahi tuutu ni koe ne tau botu ngau e tautai koe palo tolahi e wa tautahi kautau ene asio ngari o kumalu pe o tau konga tahi ene ngona e whate pito pe i he tautai tai whalao kana e lava pe ke wakai ia i mo ngahi whaaki ke pe i he ngahi mau lao pe whikau a motahi. Koe kau waka e toko ua fulu na nau kau atu i he voianga hausiri wā ke polokalama le ohi ko ia aitu i moana. He whamaro i ai pe e holo kau la kai e ngai tokoni ko toa pe me ngai whanua na nau tokoni ko e no whalele ai ngā ue whataha ko ni tau te whito ki Australia, New Zealand, Faranse mo Amerika. O tuia la kai ko palapalema ko eni ke no malu i a tahi o ata lahi au pito pe ai kai ke malawa pe e whanua pe pot ngā ue e taha i tongani o whahoko e ngā ue ko ni ka koe whengawe aki whakataha ngai kupu whekau aki ke malawa ke whakalakalaka ngi hono tauhi ke malu ho tau kau a whanua mi tahi. Ma ai o ngongoa le teo mo e televisione tonga ko Alice Tupo. Pea na e whamalo ia e potunga e polisi e whahoko whatongia o sikia velenga e ki tau i kau tau i ne awhio plikatia no pele whila kepa i e taimina ne leo leo ai i he lakanga komisiona polisi. Na e leo leo whoki e plikatia no pele whila kepa i he lakanga komisiona polisi i he tau kakato e taha hiria hana whotu o he whataha toko ni ki ne whetongi i whataimi a Stephen Caldwell in Onu Sila. Ne whahai pe e brikatia no pere whila kepa i ne whamalo ki he kau ngawe pot ngai polisi e whingawe aki ko na whahoko i he tau e taha malo ko o si. Kai kehe ko kamata ngawe whoki a Shane McLennan, koe komisiona polisi fo o me he pule anga Australia, aia koe uluangi komisiona polisi a atongani me Australia. Koe whatongia komisiona polisi koe whatongia mawhatuki tuki e mahino o kutuutu uni e lao mo ko nistu tone, ke tuu tau ataina hana whatongia tataki koe a potungai polisi koe hika fie mau ke paotoloa ki e pule o lao mo ko nistu tone. Koe uni o ngongo whalata whanua apia ki e hoani mo pangi langa whalalaka koe a o tonga tiribi. Oku ikaike ke totongi ai revi i ho o vete pe fe ave ak paanga mo pange langa whakalakalaka o tonga. Te wakaingi pihen ki ngahi talanoa lalahi o aho. Whatau whalafola ki hene awhio i Minister ki muri a Australia hiri ne tō ota i tongani he pongipongi o ahoni mo whamu oni ai pe i alea pau whetokoni aki mo tongani.
Toka ngama ke he tale kita mo ui ke maha ki ikai ke pipihi pe NCDs ke uhi kuni whakatupo e mate ai toko lahi tongani. Pe aofi e paanga e wa mano ki he toko taha ngowe tō meleni toko whawhitu i tongani, newe sia e nao ngowe me he efo mo ngā whika i sanuali i he toko ni ai kau taha nishi trading. Ko i ka kātai pēa mo uni ngongo i he le whaitonga mo e le te o tonga urangi mewa ka mawhaki televisione tonga ki Hawani, uke e wha amune au tāki lele ko toa pēa ngai o ngoni ki roto whāle ko toa pē. Whamalot ka he tau kei whi au mai, ko liriani polo tere, ka mō me au.